yet to be buried would be conveyed to the military cemetery at Chado for burial. And there as well, the Ghana Armed Forces, together with the churches of the 6 departed comrades, would take charge of the burial ceremony at the military cemetery. Because of the rather large number of people that will be expected tomorrow, a number of measures have been taken to ensure that we have a very solemn ceremony. So for the media that is here, you would have seen the ongoing setup. We are trying our best to provide as many chairs as we can to accommodate the thousands of people that we expect to join the various families and the government officials here for the service. We are going to label the various canopies appropriately. And to where Ora Standogbe, Deputy Chief of Staff in charge of operations, and then lead a team, call a Black Star Square Bontensoa arrangement, and she say, yeah, near me was some de go near one was some year, Nipa yesho, monim yankopon ya domwa, and ne anopay, some more case cradie, just say a domwa ajichi, a call Black Star Square Bontenso. Can a baby near from more Independence Square no a wasam and a make a honor and a bibia a becoso and a bear more of the military and a beduo mujuma a bear more of the military and a beduo mujuma. Wom say and yes 6 and 9 no museum and a yasoja for the but a state barrier ne state funeral so no nesania maniamanoa a mamredin sisiemu a na military no and they take you over and no a soja phone ye behu say or more a display a year or montotie a year near more el honum Rastandogwe saso di to just say and then yanko who say cameramen ne bloggers in social media for no o kocho phone o kochomo cameras nsiansiano e de akwa kochesi akunafo ne abusuafo musun e na kabibi kakra kire ne wanwan enne saade ne nyade ebesi e Independence Square ho if ze titru ni abrempon a e bagana no enyasem ketwa headlines. We do not want to see tomorrow any. We expect that we would all comport ourselves. We will respect the guidelines. We do not want to see tomorrow anybody holding a phone or a monopod and struggling to chase people, chase mourners as they are coming in to come and sit down. We expect a very high level of decorum and solemnity tomorrow. Enti we ora standogwe message ni straightforward we nya kev sembia o de amamu straight nenya fe na camera no ne me phone ne wan na kabibi kakra kire yen ene hwan debi sade no enti we the deputy chief of staff in charge of operations ora standogwe and yete ne nka na enwache police force so kire say ene omay arrangement pinu a ewo enkrapompre mantam ye wa kwan bi ohonom a na nkakane anopai se obetima fa ho but na untimi mfa ho omo eche se akwan bebre ewo nkran a ene wo mo ablocke atutum a untimi nko ene mpese wotimi aba eno eche so no a police for no assure yen say there will be no congestion ewo nkran kronim ene mpo Black Star Square ho ene military cemetery omo konoma kwakoye omo ntotie no ombe make sure say you say kwan no ma block bi de na so congestion bia ensi okronim enti chief superintendent Alexander Kwaku Otemi enti no flow of traffic. The aim is to ensure that there is free flow of traffic in terms of mourners, family members, and all that have everything to do with this occasion. In light of this, there are certain roads that are going to be managed. So from tomorrow morning at about 5 a.m.,
traffic police officers will be deployed to manage traffic that are coming from Laboni and Osu through the Independence Square to the Central Business District. What is it is that we will ensure that there is no congestion. And so as and when we view and see that traffic is compounding, certain traffic diversions have been made to deliver these traffic services to routine commuters and residents around Independence Square. Those in the way Chief Superintendent Alexander Kwaku Oben and Yetin Ken Nina arrangement a Ghana Police Service for aye ediura ene eyiyo kesia ye ede ema ya this year mako nwotwe ya womo ehwe womo nkwan ya ewo adansia crew from helicopter ekoteto honomo nti ehyiase enra na dwo mo amo yanamo na ye no mo hu se omoye som kese ewo Christ the King de ema Dr. Yaw Boamah ene omo maka omo ye Christopher no omo eye som kese de omo Christ the King enkra pompone mantem ministers of state abemo mpanimfo bibribe na ne koye ema omo ene Roman fathers no koye som de ema sa Ghana ya dehie na sara wo semi yesi ebi kire se eye galamse ne kofa ba ye ebi kra kan ya eko kire se plane ni nam wiem no ena yesi galamse fo bi tu buobom ebi so kire se da bi nya bo ebi si yan na omo etutuo di bom kire se nkomo na kwakwa epi no a enam so ema the foreign affairs minister yewra eye Samuel Okudje to ablakwa ene nsamtwefo adi nkomo se saa de we ya asie no ene ni pakese nwotwe we ya omo afiri oman no ensa no se ne galamse ho asem sitie no in the coming days Ghana ye hu ne sabio o say mampani John Dramani Mahama ene omu siai o ma cabinet meeting kakra ansa na omo ba be ye na President John Dramani Mahama so omo bo se galamse kon no de oba be ye no Ghana for ye hu bi da o say ebe ye ruthless and se ne ebesi hu no enya asem ketwa se chese chen ye kura o de mi enti okuje to. I can confirm to you that you are going to see a fight that has never been witnessed in this country. President Mahama is going to lead a very ruthless and relentless campaign against Galamsey. He has not minced words at all. We had a brief cabinet meeting earlier today, and the president was very clear. There was no ambiguity that he will be leading a war that we have never seen to deal with this canker, this existential threat, once and for all. Enti Samuel Okudje to ablakwa a member of parliament edema this year one North Tonga Baton Persu Aso Ghana ya foreign affairs minister on a show meye ye ne amahodo ye kita hodie ho nsensem so ena yete ne nkanenti galamsey ehonsam ene eho niema se ne esitie no ena na ochichirimu ede akyereye no nti ene ayi ekoso Black Star Square bonten so no ye hwe ne mu se amama hudo pinu a se even enyo mo president ene beba ebia omo ministers of state omo ebia vice president no ene mpenifo hudo pinu a ene beba beka omeya dehye ho ama de kese a atoye ni no eye no etimi akoso na galamsey nkomo ya yedi amemfo mo nko krono asante ye ka no bonteso anase botreso bonteso because no ametete no bebrebisi ye ka no bontreso ebisi ye ka ba me de minimsi ye friend man so bonteso meboa bonteso na ehona abusuafo galamsey nkomo yi de mu wo TV isu yi eye anti galamsey tax force of war no makwa kopie eye manso
Bonteso. Is it Amansia West and I say Amansia South? CID Honum Nanambwa and I say the other side. Manson Quanta side home. Good. Anti Galam say tax force for no eco P hono. A Jagalam say Kunya. And he say or more aquachi excavator be at the free one of the Galamsey sites here. A walk chromonomo at the eba and a crewmano allegedly yes assemblyman or walk chromonomo a gada cronima and the bestia police for no and no blockade quine at their day so more maquama a police for no and fa excavator no machichiano and free chromonomo and co into drew baby no a quiet give and take between omo any a police for no to the extent say do baby police for no air tutu no so mo money abo nti so hwe kroma ne gina the other side no and ade omo ye ne say Galamsey tax force for the police for ne national security for ne ade ne eba no ebi gina ne mu and ebi so gina omo chinti omo da ne omo chi so omo kọ a enyeye and omo kọ omo nim so a enyeye edide ne also mu use one say omo spray etuo ne bi ansa na se kwan ne mo betimi atene a omo atene omo chi assemblyman na owo krom ho no enen no kra ne say asem no kra nti ohwemrante ni bia ma nyina o nyamrante asem ma nyina ene memenka ne say mesiriwa ne mrewa nyina atiasi kronim en mame ba ko amitie na asem so no krom ho no omotie no omadwuma omo ya ne Galamsey no omo ye no mrante ne mabawa eni adwuma bia ye nti ene agese sojafo ne police fo no eya mo nyina na omo de niemo ma baba sisa na ko enti enra na akwakoye araho samasante we eye de enra e cause me kai se asa no pa no kra na me ne oti wo nyina na yedidi hu nkomo enkakran se de ye tetie free mansu area ho nye se nyame amfa kwa mu a wan hwe ade e bete later in the day na enkoye asem papa na da TV so but ne nyina mu no police for ne anti Galamsey tax force no de ne also mo di free kromo bia no omo di free hono mo ene allegedly assemblyman na yeso ne gada manfo mo ebesia police for ne ade no so no omo ema no so de say kuna chi bia na so omo tu bi no na kron uze dan kra wo hai chase kron no MVP pe o and omo no say normal that is their source of livelihood any be 15 years so this time around be normal ababe normal thing Ghana for we be there to ase ade a enye so ya over the years ama monfo ya ajetum say o yi free o ma o be there didi obo ma no aduane na ato agu nti na ade ne de ano de mi say nipa ampanifo no bo modern ma yachiche omo so na omo so twegu mfonyi no so no mama na omo ni omo haman but this is the police for show professionalism and nipa bia hwede nkwane de I'm very happy on that asante ma menko omo no so kakra emra na mene eye Samuel Menu honorable Samuel Menu eni nkomo oye unit committee member na say unit committee secretary wo kronim your friend say Bonteso. Okay, my men no any enkomo emramimpia de aha na say hase no adem honorable Machen ya eja open kase na ho ye na me adon mo ye pa mo kro no mo see your friend say Bonteso ana say Bontreso but your friend Bonteso okay Bontefu ene ka no Bontefu no e wa hi Amansia South ana say Amansia West but Amansia West Amansia oneke se Manson Kwanta district na chechire mu enra edi asem na si wo mukro no de ya tete ene se yese Galamsey tax force for eba mukro mu hono a police for the national security for eba ho eba cheche Galamsey for ni bidi wo mo kọ FI excavators ni ade ena mo se mo mpene ekọ wi ase etuo di ahim wo kro no mu a sa na tie yo ban get me da aside bi ya e wo mpe entesa ye wo mo kabia atrosem ye wo mo ni Bonteso oye product bia aja baby atwa Bonte months bi ba ne friend Bonte gold mines omo apa be ye adwuma Bonteso free Bonteso ado ba na popin instance bu trifo ni nyara omo be ye adwuma wo kwaya atwa ye ho ahia nyina omo betugutu amafo kokko nyina gui
Janam say aban de mra no share wo mu nsɛm ya ntumi anka hwee ye ye hu ye no sɛ anwea na wo bɛtugu yi kromu efikyire ndi kromu fikyire no sɛ ne ababa nyina no sɛ ya de ye hu no sɛ yetimi sa anwea no bi de si ya dan enti apaninka tie bi wɔ excavator etimi dan akyi ndi ye hia anwea bi na ɔde asɛ bi aman ɛna amanfo no ɛde asase no forma asenko gold mines a ɛwɔ ha sisi ɛ they say in the asenko gold mines born afesia no omo area ya omo ɛsa anwea no nyinaa yɛ bibia enti yɛkɔka asenko mine ko ba me sika no omo say omo GFP Bonte gold mines ɛtwa bo confessing enti yɛ omo dia they say enti omo sa omo ma yɛ hwe dia omo ano dia nso yɛ kakra de fia dan and yes that's an answer now ya kan wan semi na yet one am say papa no mu dia excavator na biswanya ka ti a o mo seven you wan answer task force for na aben no kwa semi ni ba bia wo mu ko mu ti 60 for mo a wo mu kan say excavator na esa nya no ma kwa akɔchi peter na yeso ehon so nya gala wo ho ya say do tie pe David honorable Tobo o say excavator no a excavator na omoba so omoba befa no na nye se omo de ye galamsey na mum no omo de sesa anwea me pa cho dabi anwea na anwea ka tiwa efa gumu enti sa anwea ka no na esi wo kokko ya na ye dai TVC eno apepepe na hu na esa anwea no wo he esa anwea no wo edan na chi edan no a mine no wo achi wa ya wo mu ball na umba tugu ya ye waste you know anwea na umba tugu ye no ena wo mu esa enti asanko gold mines for no ena esa no enti wo mu di wo mu kan ba wo mu sa no excavator da bi ne tuo no ya no mu de sagum ena wo mu kire operator de shegu wo mu kire no na opani dia friend German apike na video s ne da yachi na opani dia pake na video s ne da yachi eye fidie bay Mbacho afidie no America se bia atsaye no etini diet obi diet na je say excavator ase meboa ya esi diet okay enti ye hu ya ne se omu akọ ehun se ne se de pie bia no omu fa akọ na papa no ewo ni fie na on de opia ya obedu ani na omu ya ne se omu atiagu no so a omu bunu tutu ne se omu achi na ko wura ka de se papa na bisu mo na ada fidie ti da ti ye fa ne se ma ye se na wo ma tam no e na kwa pe uba ta ni eni se ja amanfo ehun sa no ne wo mu di wo mani be bi afedi wo mu ba ya etuo to take ya me no ka se transformer no tuti papa ne fi ani pe na ko bom ke oni ade adenti they say the sum ama kwai mu man penifone emrewafo nyina gi chi no sesi am no ka se fa bia ya sabia epiam to ya kan ni pabes enum ya megnim se ye mu ka de ba bi mu da de ndi ze se no assemblyman ewo abontin omu ko kata no oba be bi sam ko se eden na de na ekos wo ni kura yi mu oba ya omu se bisa o be bi tani ti no omu so ni mu a omu tani ya wo so once ya be bi tani ya do ko no eh de na ma ye o kan ya Joto mota wati so nyina o ma celebrate ba action da ko shemo say ya tia le fia no assemblyman ya wo se wono so betumi aboa ya ma transformer asay mpo ya tumi anya bie o de na kwatum ya kan ho hwea enye yi ya kan ho hwea enye ya de ya sema da ha no na sa ye nim se ya to aba amana ba be boa yi na se ya nim se ya to aba amana ba be yete ya de ya se na ya kan na ne se say efie ye ni efie ye ni galamsey wo na ya be ya se forest ni nsuo ho atem aba bi adi pa asa nya wo fie de ye timbe ye se ya open gat ye ya ntie ho atenti de so bisa nya mate honorable wasemu a wo kan but ye hwe kuro ni mu a ba bi ana anwea ka ne sie ene ba bi ana police fo yi mo chese esa anwea na tumi se kuro no nchen kura no galamsey koso ana se na uzi kase mu ni galamsey no any video a ye hui utumi se adan yi bi ne nchen ho ye tu a ma anwea no kura guwie ma na meboa papa ni dia tia ni se aye galamsey no aye anwea no
omu di begu ho mans fund di begu ho brebi atwam no omu di krono nkiche pe enti se wo be se e ho ya amra na ye te se anya no omu ya sa no because asanko gold mines for no omu kire se mans for no de contract ni ja omu nti omu wo ho kwan omu sa omu timi de car be 20 be sa na omu de sa ya se so no convoy ya na omu de na mu no kra no yenya hu twabre nanso yenye ho yene ho akoka na honorable emra police for ne back room na mines for no wo he mines for na meka se ya no mu nko na nwa we de ya ye dia ye de ye adwuma e wo asanko na mines for no mo we openiga dia ni se asanko for no so mu ba no besa omu obra ne bra omu ba besa ndi se we de omu ba ye no na kana ba ko aba beti wona omu sa no na yatima ni poni bi na onya de sama na dia ko na mom no asanko fo no omu obra ne bra omu sa ndi omu no kana ba do boni ndi na ma amna ne da ho no sa no omu ba ne omu sa omu the convoy of vehicles akasia that enti omu de ye omu kwan enti omu za amna de da ho sa na sa kire wa ya sa omu sa omu de piloda no omu de aba no omu sa ndi so omu sa kire wa ya sa yes bola ma obiegu na atingo for amana yesa enti ejonobo omo a wo kire se omo prepraye modu omo call hospital be na modu omo call na no pe mate omo nka omo ho ye de yo openi gas ye de nim ne se eye wona ye ti omo chi omo de omo call ye nyina omo de omo call adubia ne se ni adubia nko ba dia ban ye adrosu hospital okay adrosu hospital se ti amena o kase no omo nyina ewo dia emu bin no ma post bi no me de omu ko g emergency no me ade wa dia me ka fi na emu no ko afford me wa form to be capable ya good am ade dia dia na ko so na emu ade me fa nti kontin prepare nti daroma na uyi assemblyman no a hwan bie no mo che no wo mukro mo uyi assemblyman na to nchen a hwan bie no mo fa no ko the American ye assemblyman na say me ma ni bebre ya wo go hospital no wo ya say the mentre we abo ton kro yes abo ko de body suma nani the mentre na omu ya chi wo mu nyina gu ado suma hospital ho internet here mate na honorable no kra say edu baabi momo toto abo kroma no toto abo de bo police phone ma yes ebi kra tutuo no kra sa Obani dia tia ni se se de kan ni ade no wo abra wo mu true wo afia wo ma warning shot no se be ya wo mu nya kwa ya fa bidie na ko no true no ma fo hu se ase BBC enjina wa se wo mu nsuro bi wo mani behwe bi wo mu badi ho no an wo mu de wo mu so start se ni parties an wo mu behwe ni ko do mu so start se ni wo mu be ma warning shot se be ya that one is on got to you man one is and care so then so when it be on my bia am the chef form and you be over be of baby na ba obi ga baby ya kwa kwa na to ko ball na chi opie na yam enti na say ni pa no owi we ba cho onu na me ka zo wo ma just very serious as scam no ka me nim dia sie no ojina baby ye call na tuo ni bi e ball na chi kopie ne yam da chi en wo ye call e woni fie ya won dia on kwa dia ka se onim dia asie ni koso be ka wo ti wa o ku pe dia nim dia di en se ko ba sa ojina baby ya won kwa ni na hwe wo nti no ye se dia chi e do mate orabo o de mame nya wo ha ye besa so ababio na bibia ne ye ne wa ba bedi nkomo ba se o se mo friends mo transformer no eto form no anadwi mada sumu me transformer no de o tutu abo mama mu ayi na ewo mu nyina hwiagu enam sa no tutu abo mu nti no a blast am na ko blast ba ko so aka ho ma ko mu nyina sum kumo jese no ya da sum ma mate ye nyina te bia ya ka mate na o mama na say se tu abo mu sa na fire na aba blow ba ko aka ho mate ye me da se ye ne ECG fo be kasa na emoa bi e wo so mo de be dom mo bia no wo mo aba be yo nti bibia ne ye be sa afre why ye da se yo mesusu me da se abusia fo nti we honorable Samuel Manu or your unit committee
member na say unit committee secretary ewu kro no se kro no friend Bonteso Bontefu asante nti we dey wasuma o chiame ani masemka report in the uje no report on yes security for the for mo utie no report on dia security for police for no ne anti galapse tax force no o ma di for o ma di ewu my picture baby was one who say a kro mu pe na tie no egu hu say e de yetu afiri fom na egu hu say ase ya trepu na egu fom ya ase ya behwie na de egu ho no mum na ayesa amana ye nwanwa me de okujetu asema na okasa mampanyi mama sifi na ko ni bebre pa for galamsey no me ji say boni begas long overdue mampanyi mama the first time buy galamsey no na see to no wantimi entu ase say they expect na do buy so the same thing this was say sebi union ma ya ministers of state ma free ni say ampany for free munti baba ba yes say e be so ay kono kwanso nkoso a mi say bebo a me de me ma masa ma kan say galamsey no it's harm no it's more than it the gains how na dey brain no okay bro the yenye free however among for be so ay almost source of livelihood and you know say yeah utie kroma na omo se mrante ne maba wo muti kroma mu ne adwuma bia ye galanoa na nuampo galamsey ade ba ko amanfo adwuma nipa bi wo mu okumase ene ko kese mu omo de omani a kire kunkutu wa yes it's true it's true because say wo kase wo deprive of livelihood definitely they may be forced to come back to the cities where there's already congestion and there should be a deliberate plan on the part of the government say okay yenye enyema bia bia adwuma foforo bi o betima daveti ba me dia asante se nipa no so mo ye omo gala o so mo tu o ma de ne se enye nsuom emensuo ne bia ye benka ne se o manya omo asase pese so ne se omo ye adwuma eho de nka we de eho no na on say community mines mine no enye de ye nsuom na ba no agitum anase forest but o say ye asase person so am betima ye is environmental hazards no from kakra and we no bonte no de enukro nie to ofin no emuwa say eye de ban adobere no de a me kai pa me adobere ra ntobroso eniamwa achiase atuntuma ne saa ko nyina me atwuma mpunu ani de bi ho nyina nemu ya Mate asante me kan twa so ne say ehɔ no mu wa tama na bonteafo no bonteasofo no mines won tu galamsey etu mines no ya na omo twi nso ni free of ni mu e na omo de abehoro omo ne ma no abehoro na e more than 4-5 kilometers betimadu okay enti na ensuo no ani entimi nsei okay so if say omo regulating mines na ensuo no omo tu nanka omo betwi nso no mo free ensuo main river ni mo no da koye o mo adwuma madam fu bi ono no de de otutu abura ono atutu abura wo ne site ho na omo de pumping machine esi so na omo ade horo omo de ono no sa o connect o ka se o say o stop na wa ya say agudie no form no ye ntu ai de be ye de oh ye de sports team ni so ye be sa ba beto aso se enura doctor ya odutwum ko fa krata me ko na abetifi Elon Musk so di nchiremu aba ewo the last time okan ti me kwaba ye ene nkomo what nkomo mate nkomo.